imen kapung ko po kikalanganin kauno ang melala child more. Ipan ular kalanganin korusyen me yanger kilkilang. Koros me banyang pacho tatakach tape online. Kuchele openechok chay kapakap. Kumay kachin kupura mami song ngil kaite sunsuat kay pueki sa chang stock nan traffic sa watch sang pueki so la time akalanganin kauno pueki yang may pilkachin kana nga mayang kaunon kachin kapay kumay ta chay leo pinak chay kapakap. Hallelujah Jesus. Kalanganin ko mo maing siyowa ko sope tilapalap. Kalangan ko po kasapol mo limpak kalangan po na chmaur. Nan marayang kapon ran watch te soch kun ran watch te mensang ran watch chulipilipil wasa koros me emen mama sento te pacho to sang ye Lord sepek maing sam ngano masaraw yan kachinsay remen kich pwek nan tama wiwiyaw korusyen ton kauno bata. It is not by might nor by power but by your spirit Lord. Kalangan kiyang komusong koros me penir kachinchap yatar o pilpan kaun sakalan tuan penir ay masanime tame penir kachin chapyata penir pan pil kachin kaun sak. Kalangan kiyang komu korusyen kay ito koros nan room watch peniran kachin kayeti sapwel mo kaytiyo ani tanaway song koros pwede kaytiyo makin kisang kachow kamayaw yata. Sa kalangan kiyang komu me koros sa acknowledge komu kiyang komu me koros sa kapung kasapal kalangan lengan wow me korosan prowang komu kalep nilanglang kapay na count yeyasi count Jesus Christ. Amen. Murin sa was mga korusyen tame imenew kiyang child ran watch kom kachin ka na nga mga po paan moch masanen coach masanime anso koros magchecken po sa masanen coach akan uya me coach kapong a child more nituan Lamentation 3:22 masani Manso koros sa polmen kauno limpa ko kalangan akin kapto na child more. Eri nan marayang kapun rano chipacho to po yakiyen kayo uyay kapung kalangan ng kauno korusyen mayang mamasa ni tama uyuyawi ni moch imen pachowan to watong chelche iran po kayo mawutan ray ap niyan so kecapan nanci yang wat-wata kecale sang poisa calole apan uyamen kamaraini acamor kom nagpraway kom wat-wata tepen uya mustat yap epachosang nan melikaka opkiyay saktuaw wasawa chakas mamasa niyang child kasampalin masanen coach tetame masanen coach kinuyayang child main ko uya ireyume akin uya ne coach makin kaperen na ne mong yung so makin ko so ya masanen coach pweki masanen coach memoro manaman akang sangkat la sa uryaw makaklelong wasa koros maramas chukak leliet ermurin so wasan ran watch minta cha on korusyen iran puk watch wasa men pagkatasang netetame ban ko soya yang momen acha nituan acha uya kaitian coach nituan acha uya ambassadors of Christ the uya chawa melalin wine coach yang momen komunyo ngay acha ban kolokol maur makalakal puweko puksaraw ka tete yang child magcha soche pan ka yang klang coach masoche maur sarawi te maur makalakal recha nanaran po watch main ko song choye akatete yang kcha metepich nananchi yang an kaskuli kan kcha yamo man manakap men yamo man pay nakap men yamo man liamen te olemen te serimen tan kolokola maur makalakal te yamo man tan kakan koleti maur puan kakan yang chuang kauno
Chabanga prela maengko buksaraw ka tete yang chenan sone isaklemao. Ira chikuchik silu ay masani me masan koros magchay kanu ale ime kin kamakala chamor. Eranan ran koros nanan so koros komu yongay utan kecapan kin sopay me koch kecapan kin nalu wasakan me pukyaki wasa nan pangoch kecapan pilkin kay talole telel talole nan wow pil taur nana chili pilipil whatever situation me kecapan nalu nan maur. Tama kayo kasampal kachan kolo-koleng kacha masanen coach. Pwede masanen coach, imepan kan panawi kacha, imepan kan kawait kacha, netuan tumatiya katete yang kacha. Masanen coach, all scripture are inspired by God and are useful for teaching, rebuking, correcting, and training us in righteousness. Eri komu yung ay kachan kakaluway na nalmapung, kachapan song muya pe na chakel, kachapan song muya we na chakoyak, so chamen kochapan wakla iche, makchapan waitan Jesus Christ, the waitan masan wachen ka wait kacha, iche me paneleta cha maur, pan kak makmakalakal ko we. Eri riyay kan baka pay ko imen challenge kachay ko Rusyan, men law, komu yung ay kachana na waitan, masan wachen lit kachapan, masan wach, imal, ime melel, ime maur. Masan watch ime pan wiya acha men kalway kachamaw nituan puksaraw katete nan melkaka opkiyay saktuaw may ime uya sarapen aliyalwacha o ime pan uya lamp wasakan koros magchaban so kalaye serrey kacha o kalway kacha puksaraw katete nan Isaiah paisak rachikchikwalu metipan maratim rospan mangla ap masen watch epan tutueche erma mieme kochiu meimin pekita reche korusien chonan Kauno pata koros pilalang rail kan mepiliang rongorong mebilsaik maitan Jesus Christ a child maur kayu kasampal kachan koletiang nasanen coach and pasana cha maur pumakcha katak tatak kachakan mayrong laut kachakan puwersa kan isang kasew puwersa kan uya song kan me chon meche up kuchan miss the point of living ye kuchan obey the word of God akuchapan miss mamor kumor saraw komunyo ngay nan ewe ran koros kuchakin samin kila songon uya pekan mawiuya usampa nanong masanta tok reni yangom kan yangom chon school pilka kache iyang child kan me kachay pilkun koporoporki pilkun kiyang kachay nan kapal ap meche yu me pan kak so wasay kachay niya chay pan alyalu koway kachan kak memor kumor makalakal yang chuwang papa coach yay songa cheyu kachan moite masanen coach and sera wasak chapan alulaye moite masanen coach and kak kait kacha into all truth moite masanen coach and kak puang kachanan kapal kan magchapan alulale moite masan wachen memor lalacha Pweki masan watch me pan so wasay kacha ikara pe watch me Joshua kosoyayang kacha ila masani kachan meditate this book of law day and night ran koros kachan los-losan pongi masan watch miyay masanen coach pweki kachapan kakairta maurla o kachapan kak weweki songkan mewutan wiyakupren Kauno tama pung o tama mau eri imen challenge kachay korusyen memoy nga Jesus Christ a child maur nanchiyang kolpena chang masan koros magchalyale pweko buksaraw katete nan Revelation 3 kachan koleti chang tama kachan ki pwemen tatiya sang kacha korusyen mapilsaik moiten Jesus Christ amail maur
apps yang rong life watch imin pakita kasamolong masanen coach and we are person penom nor maka kom kun so pay kapwalin nan puan popot masanen coach is the solution makom so pay kapwalin nan penene masanen coach mo ya solution so pay kapwalin wasanta talk masanen coach mo ya solution so pay songen temptation chorus nan more you will only find the solution in the Word of God. Ari men pakitak chay korusyen, men law korusyen, me yang rong kalanganen kauno, kalanganen kumail, o money pan itituasach, ikamelele me song chocho on the way kuchayil pan learning from each other, ay pan itituasach pueki, Kuchay korusyan nan kakan pil purala nan masanen kauno pil pain watak nan melkakaop kiyay saktuaw o niyan sa woche men luka korusyan me saikun chamaitan Jesus Christ amor te still miyak sintaut kes imen kasakan komo puksaraw katete me masan makchapan soy kranwach I masano me ban kateng chata Eri an kaya so makusech makomo yamen me pilmuitan Jesus Christ o mo more akom kuntuway ye nanan so kay may I walk with the Lord many years o akay pa kakin lelan so me ikunan kita matamataw yu may kanta mamela leleng ye yawasa may ban kola ye makomo yamen me still tout yawasa makaban kola ye to kompan lelie nan lang tenanel imin masa imin pachowanang komi ranwatch today is the day of salvation kom terawi lakap kom terawi minich tepe ap ranwatch Pilatakan moiten Jesus Christ o monor akompan chepta ken manamanen masanen coach. Pwede ko buksaraw ka tete masani taste and then you will know, you will see that God is God. And you will know and taste and see that God is good. Eri, chay leo penenan kapakapwat siya kapakapin moiten Jesus Christ o monor. Is como me pan yang patch-patchowan te mamasani te is me pampil catch tap online ama kom saik mo iten Jesus Christ o munor imin peke komo yan alasang nan kapakapwatch o korusyen me piliyang mamasani kay tiyan coach kan koros nan Kauno pata kuchayil pilan kayan so mga kuchayilan kasapul achayil kasapal kalangan o nga chay papa coach. Erma komo yamen makakayan me Kauno yelech niyo mo nyong. Today is your day. Let Christ be the center of your life, be your Lord and Savior, and then you will see and know and experience the taste of God in your life. Chayo pinagchakapakap. Ntamaing coach, ye chay mongyong. Ipachoto mo ranwach. Ikatete me uyara mastapanaman. Ipagmaing Jesus, como yan mangki yang ya tip koros. May cham-chamano ipilmano kalar. Kom kachlong nanay mo, uyala ikaon, o ay sound ko mo. Sang ranwach o pampil ko kolache. Numaran Jesus Christ. Chele o pinagchay kapakapsam, lapalap, sa kapngayir po katame penir kachinwiwya, sa kapung kasapal mo malimpak kalangan po nach maur, iyach kapakap Lord sapal mo Mahsen, na wiya waran chukan kakan diarto wananewe umongyong o sata, wiyata, maur maing sama korusyen, baan kakanyang kilang yang ken, tama kom kachinwiyanan maur maing sa. Kalangan kiyang ko mo may koros peniran kachin kapeta menamen kich o sa kiyang ko makapang kasapal kalangan lengan wow korosan prowang ko mo nilang lang kapay na count yeyas ye count Jesus Christ. Amen. Kalanganin ko pur korusyen
kalanganin kumail tululo. Karusyan newborn tama kayo Kesempwalki komuyongay kuchanta Philip ngongki First Peter akatete yang kucha nan First Peter 2 masani kuchan kakan kakairtak chana nang ngongki kuchan ala yang kucha masanen coach pwe uya pilentitin palengan kuchan kakan kairta o maurkila kaite kunche masanen kauno kalep api komuyongay kuchan ngongki kapakap pekeren kauno en kakaute kuchana ne weuran kalangan o kaunon kachin kapayata karusyan in Jesus name amen.